Isto je i sa porodicom sa ostrava Reunion, srpska porodica koju sam pronašao nakon toga. Tamo sam otišao posle Sejšela i napisao prvu reportažu 2000, to je bilo 12. 13. u kojoj sam rekao da nema Srba tamo, da nema nikoga u stvari sa ovih prostora. Da bi nakon toga jedna žena me napisala mail, vidjela je da sam imao neki zdravstveni problem tokom letenja na Sejšele sa trombozom i vidjela je i tražila mi je recept za čaj i tako dalje i kaže, mi živimo na Reunionu. I ja kažem, kako kad nije bilo? Kaže, pa došli smo ove godine. I ja onda ponovo odlazim na njihov poziv, ali svraćam i na Madagaskar nekim poslom i radim priču o njima. I ono što je najzanimljivije sa tom pričom jeste da sam ja kao neko ko je došao iz Beograda na Reunion da vidi porodicu Stojanović. Igrom slučaja preko couchsurfinga su mi lokalci ponudili i rekli da ima još jedna Srpkinja tamo, Milica. I šta se dešava? Ja dolazim na Reunion, pozivam ovu porodicu